Mayam Kurumjeri, Impact TV na Akanana Sandok Cheriba, a special broadcast celebrating the 40 years of service of Babina Diagnostic Center. Taramasibu, Midyang Tabiriba, Mayam Punumakpo, Hanumakada, Kanel Sambanduram na Taram Nokcheri. Ngasi, akoigi special broadcast da guest election biriba, akoigi Sagnai Misagasi Mayam Saktakchege, Managing Director and Chairman of Babina Group of Companies, Sir Dr. Dhabali Thangjum. Welcome to the show, sir. Thank you. Sir, Ahanu Makada Queen, Sir, the hygienic was Sir Hosik Manipur, the Tobiriba contribution, Havatari, hospitality, the healthcare sectors, Amasum tourism, the Simiam, Puna Punjalakan, Impact TV. Sir, Ahanu Makada, thank you so much for all your contributions. Thank you. Sir, Makata Poina, Aina Kanzaning, Sir, Queen, a special broadcast today, Babina Diagnostic Center, the Oivanina, Koina Babina Diagnostic Center, Sigimatang, the Amsu Kanging Havataris. Although Babina, Sir, Quina, Horopomatam, the 1983, the Horakiv Malisar, if I'm not mistaken. Other Sir, see how drink I see the Havataris, Sir, Sequigi, Department of Pathology, the Rimski, Assistant Professor in the Mind Labira Mesa. Sigi Matamzi the Havatari, Manipur, the Sir, Quigi health care sectors, sir. Come on, Torgalam, Dugisin, don't talk for you. Queen of the Natravanina, sir. 1983 November Tarik Mapandane Quena, Quagi, Babina Clinical Laboratory, and a young Pikpa diagnostic facilities, Bivadumba Clinicama Hogibani. 83, almost 83, Mamang, Adwaita the healthcare, specially diagnostic healthcare, yam basic. I did Todabi other taste. Karakatang. Maruina blood counts kumba, the blood sugar, kidney function, aduga liver function singba. Karaga basic over testing hato in Todarami. There were special test key facilities later on day. Akon 83 the Homatam the Manipur the clinical laboratory see Amani Kumandang Lerami. Aduga Koi 9th of November the Hoba Sina pathology samana, qualified pathology samana Hoba clinical laboratory harmony. But I'm the pig now, basic facilities Karakatan Toraga, me Yamdana, pig na hobony. Nasai 1983, say, same by the Matamu, the PG Loraga, Manipur Tholokam Tamni, Yamasha Sauna, Tabakam Pangani, Adugaina, Han Tamjarakpa, Rimsta, Oza Wedna, Miami Service Tova, the Satrasing Takwi facilities later. I service to people and money and other mind of Nasam Cham Pox up. Other would Tataru, Muxe, Tau Pangdana, Gaunan Labor. Matam said the Hana the Gain clinical laboratory says I have a Togan and Kandan the labor. Aduna Tabaka Pangata to the planning Todana, Matam the Honan of the same South in Maure. Adu Karalaga, Rimsa, Tawak Pangana, Muchangaga, say Taramatoi. 1994 July House. Rimsta talk to Jeremy. Duka 94 July Gitari Kunada Ishana retired to Maktinate, Kanotoraga, resignation hatter, voluntary retirement in Matam Sahi, Yadribina Kona resigned Toraga, full time practitioner Moina, July 1994 the Gi, Babina Diagnostic Center, say, my own celebrity. Yam nungaiji taza matam da kaigumba sir na dugi kahani resignation to toram da bataraga de haitare ngasigi koina uriba changes myam jise uram da se haitare it's have the yam challenging aram ga dav male sir matam da but sir you take the challenge very heartily and then you have established this empire havatare. Thank you so much for that. So do makata na mo koina khangjaning base koigi matam da 1983 so the horakiba dugma Babina clinical laboratory se sigi sida di sir koigi magi piriba koigi facilities havatare ko sina kari pibiram amasum staff kya lebiram ge havda duso habuse matam da so yam basic ni koina yam ka hen investment su tawdebni na yam pick na tawbni na yam hen chawna they test my arm to no to dungam kide haurak pada koi mi mari khaktani ai sa tharaga koi mari na Rumhol Tank supermarket complex BT Rotta adugi manung yam changjale mafam do yam chade adubu hairiba mafam do da lairamba building do koi father in law gi building ni sigi building si the electrification the painting the manung gi setting bhawa koi mari na dum ayam tawe duga mystery khara ne ne ko de du so everything loina all rounder loina hobuni ayuki laga waisit padagina dagi anava registration toba adagi test toba report type toba amso report pi hob da koi marina honor ga main tawna ho
adagi tapna the mi hapkalakpa test hapkalakpa mai tawna sang level lambi se lakpani mai tor yamna su tabada so khoigi puning loksing su oi jai sir maso khoi da su yamna encouraging oi ha tar sir hoina dugumba initial stage matamda damaina to bira kibe wari sa taza matamda sir makhata na mo ina khangjaning basida matamdu dati khoigi clinical lab se yamna laitriga su khara dileram ga davmal ado Babina se safong lakpa matam sida ha tare ko sir miyam gi reaction se sidi kamaina to wi response ti kamaina to wi dik matam da su habi response dum yamna dum phagi kaino da khoina han lab sing se am lairam dabnina ai ning jab da mani ko den leite adagi khoi qualified pathologist samana lab ama hange and have saita maruina doctor sing da moi da confidence ena laigi aduga miyam na sudum support dum present to birai aduga khoi facilities dum lona na ba dum tapna dum lakhi aduga loina na akoina matamna da pioneer oirmina han ba clinical laboratory qualified pathologist samna hoba du mam oibnina khoi si samna harabda ko competitor ka kan leramde kon high lines the leader with dum lakpani high journeys yamnunga yes aduga sir another milestone have tarega kogi Babina Diagnostic Center sigi 2007 if I'm not mistaken sir NABL gi accreditation se phangbikre siso akoina yamna nungai jeri bidi kaino have matam da koine diagnostic center sida entire notice ki hoina Babina Diagnostic Centers ni yan han boina NABL gi adugumba accreditation se phangbani na khale so sir sigi matang sa aina hangjani bo question se what make Babina fit for receiving this accreditation by NABL have sigi matang da high views chume koi 2007 dane koi na NABL notice ki wani han han bo phangbase matam da India gi wana su cham kaktani leram se koi na cham su bani aduga NABL si aseng bagi di masi mandatory oide yam optional le koi na tauge na traga tauroi have se koi lab ki decision ne akoi na hak horak patigi ano bulak pa technology se ano bu methodology se koi yari ke hapsen na ba koi center se dum hona na ba income kitang lak pa da income no reinvest to ba ano bu kulai sin license ba dagi lab se da koi computerized to na hona ba yam ngan na 1986 abai da koi laboratory se computerized to ba hore report se dot matrix printing na number hore matam da yam conventional lo ba typewriter sin na hon tamni even yam advanced or about Kolkata the label lab how the my conventional typewriter the report namme ado koi gi lab to the as early as 1986 right da koi dot matrix printing the report number hore khara hen na koi na advanced na dum channa na hone ado 2007 Europe da koi NABL accreditation ji lo na to ra se na koi decision lo ra koi team mem se maga yam kan hona dna magi tobum thokpa formalities me am do complete hoy do we han be assessment da koi mai pak na dum koi accreditation dum phanki NABL my full form the National Accreditation Board of Testing and Calibration Laboratories NABL se high river NABL see India government gi science and technology department gi makha da leba autonomous body ne high river body sina regulation puna makti tawe adu ge assessment sina koi third party assessor मोजे ट्रेनिंग तौर पे एसेसर ग्रुप हम लाई डॉक्टर नया मनी मोई सिना चलगा लैब तो की मागी परफॉर्मेंस येंगे यामना कुपना येंगे येंगबसी राइट फ्रॉम पेशेंट रिसीव तबदगी ना टेस्टिंग प्रोसीजर रिपोर्ट एंट्री रिपोर्ट कंप्लीशन रिपोर्ट इशू देन डॉक्यूमेंटेशन अंदुगी मते याम कुपना येंगबा दुगुंबा प्रोसेस नि अदुगा एनी लूप होल लेरबा मफम ममदा non compliance lawyer tobum thopru toram dragadi mado kana NC non compliance na high even non compliance he yor gadi accreditation se PD aduga high ba loina ba compliant or hair kan do the accreditation se P bani adu live phabdagi kana han ba tobum matam da NC macham chakra phange adu matam chana kana close torga accreditation dum phange ai ngai advisor gre akoi gi center sina India gi ona chama subni aduga notice ki wena yan hanba accreditation phangba du laboratory ne adu ngasi di in khamada Manipur da su accredited to lab mari manga de lere notice ki wena tin pu yang kem lere mani adu ga India gi wena jik listing ani chama am lere ai ba listing ani chama si overall am yeng kan da India da jik si lakh ani ki mathak ta lei sarakna laboratory se koi sigum lab se macha da ya chobu dei loin tharaga om thong khai to pe small medium
and large and because the large lip ching in the units patient machine normal patient care like case the patient or the my tom khai do pani aduna pull up punja laga lag ani mulai bisai ta lising ani chawa khaktan or tar di huzik phau the accreditation gi machine si am name have ne chumane sa adi masi india ga mena masi once mandatory oidana lab khudima loina ba accredited tawgadawni haira gadi akoi gi lab machine si mushrooming tawbase angen hanga pa my infrastructure person later ga su the manpower later ga su pang da hang base si khara ga di control tawba namgadawni adu huzik phau gi onadi india da laboratory si person regulate tawdri na adu main tham yam nungai sir akoina sida yam authentic oiba adugumba diagnostic center amakaksu manipur da sumaina puraga khoi miyam khuding makta sigi facilities se fangan bibase sigi damakta yam nungai se habatar sir makha tarak poina another milestone of Babina diagnostic center se khogi 22nd June if I am not mistaken sir adugi 2012 ta anoba khogi unit ama muk hange akoina hojik lai mafam se with fully state of its art kana infrastructure habatar laiba adugumba unit amakaksu muk sumaina hangdok pira isa aro aina mo khangjaning base sir mamang da hana lairamiba adugumba unit to dagi anoba hojik porampa ta hangdoi base units na kari facilities no ahen ba pi gi dori se kari facilities no mayam na fangdori base adugi matang do sa habius siga mari laina na wari mate am tang option jage akhoi je hobada sai BT road ta hogi bani ina sai punjagi bado BT road ta chai tara buni khoi lejar 1983 dagi na 1993 bhawda 1993 da koi rims road to hoge rims road building ama koi na rent lorga first floor da rims road ki koi gi hojik lai du di kitang chathoga mafam da koi sahi ani hungumba mafam da koi ran tabjar me adagi matangi matungin na sum growth khraga lakpuduna koi na plot macham lorga koi sagi over building ama rims road to sajagi hojik rims road ki Babina branch lai se koi sagi plot ihan hamro plot lobani mafam da building ji sare koi adu center do hojik bani adubu tapna sum lab ki growth si lakpa loina na anaba masing hanglakpa staff masing hanglakpa dagi equipment mayam si matang hapsalakpa space ki problem lakpa dagi patient ki phambam ki problem lakpa dagi khwai da maru ba parking space si yam na maru ba mo rakpa haiba 95 96 adai da akhoi gi staff si 100 khara hena lerangani haiba 100 muksi gi parking pi bang amakta ba han bu cycle thora me yam se cycle da gi scooter thoye scooter da 4 wheeler thore aduna space si patient gi laira na khoi gi staff sing gi gari parking bhog ler ta ba sigi mayam ji yengoga space ki concern si da gi akhoi na mafam thirak pada mai kai khara ga yenge akhoi na mafam chaba sum thirak pada sumi porampat sila impal east ki wena sila yenga sena tawraga manung khitang changjalaga su lam khre hena chawna phangya na kon pham sida husagi bani ado sigi si chahi amam khai kuma changi sagi bada aduga loisalak pada June gi tarikun ga nithoi 2012 ta koi handok sagi bani sigi center se ado hujik ti magi lab ki manung gi space patient mayam gi phambam aduga gari parking kem ti su leitre adugi matik lam space marang kare aduga ano ba hojik so no ba option bata thodona limitation leitre na ikan jai yam nungai se akoina su chango matam da haitar parking sir mention to wibudo parking gi matang su akoina Manipur da sigum ba je panglo su ude haitar parking si amna spacious or kanda koida su amna convenient toiba gari macha da laga su gari mamang solo na dra su yaba haitar sir because fazna lai bira bani na haitar plus security su amna fazna dum lai bi haitar so akoida adugi awaba su kem da thengna rakte so thank you so much for that once again sir do sir na mamang da su pan bi give matam da even if Babina se NAVL accreditations yan han boy batar ga su Manipur da su akogi NAVL accredited tawba dugumba lab mayam khak laire na dumaina sir na takpi gi haitar sir sigi matang sa inda mu hangjani ba questions sir even if there are many laboratory in Manipur haitareko clinical laboratory in Manipur aro sigi matang sa why do people have to choose Babina diagnostic center for any kind of testing masaina khanja bada akoina pioneer oigiba haiba traits de akoina leader oina sum lakpa dagi facilities hena phangba infrastructure phaba aduga reliable report sisu kwaide maru ebne haiba factor me amjala punjalaga doctor singasu refer toriba doctor singasu adagi test tawdoriba patient singasu akoida khara hena thajabiba confidence lebiba aduna maru eba maram moigini na kanjai aduga ate maram mate isla rambe ai koigi magi connectivity distance mayam si yenambe ai
adubu khwaidai maru oibadi all facilities under one roof adudabu changragati loina ba mafam do we are ni have say this is also one of the unique selling points aduga khoigi sigi center sigi oina porampat ki sigi oina sai parking is I think this is one of the unique selling points hojikti mi yam si loina ba masa masa gari thawi anywhere chaptam tamda gari parking si dum apoma save over parking len pamnai besides the ngasai gi test to chumna piba report piba service paba khotpa adu mayam du mathakta Sangibada, Gari Thamambada, Seboiba, Sangibada, Pasana Pampam Laiba. Sisu, another factor, Manana Kanji. Chumbani, sir, Queenasu, Janak Parasulam Uze, Havatar, have the nobody standing at any corner, Havatar, Yam of Hasna Fame plus Quingy, Tongan service me, Amakaxule, Guy with the water by Havatar, Sayam, some Hizer of the Sarmakatar was the Inam Kanjaning was the Igi mind, the pop of Toba question, Amakakla. When we are talking about this diagnostic center, Gumba, Dum Amaglakomatam Sida, sir. Not all, but adubu akoina suma koi layman amang thing nazar ko matam da habatar doctor sing sina koi gi test taw na damaina koi da recommend taw biro ko matam da koi da prescription pibiro ko matam da habatar aduda koi gi makoi gi khangna chana ba diagnostic center gumba adugumba khara da dum sida taw se taw da dia de khote kaina haiba me ama khak su dum thing nei hai tar even ai gi cases su me ama khak lai rai tar sir sigi matang sa ina hangjaning ba questions as a medical practitioner sir yourself sigi se koi gi doctor amana sigumba practice is this ethical to do it? Adugi matang na sargi thoughts so kitang high views. Yam chumba kanoni. Pamni dugu comment people the suluba. I the doctor mana lab amada test on the thab the magi right. Kadai thaning ges. Adu thabi aru haglite. Patient amana su amana pambal lab am the chapada magi right ni. Aduna adu the togudo ni adu tobi ati have simadi kara kitang koi unethical or brand the country, the Masamasagi, a palmani doctor, no palm upon the Tabi, patient a palm upon the Chapi. Aduga test, Nasagi test, repeatedly to say. Mafama the test or I do report to palm, they shouldn't talk to have that looks little more unethical. A report to reliable or the targeti. Report to the mana, mana expect or finding to a chanadi. Samtang Hanji Sidamu Hanji and Haibutuna, Kitang Adam Yayan Kaleduga. I know to have fun with the Sidat Oriman Craig and Amon Toro one have said. That is unethical. The gay Visiting say Tixkimatang, the Haragadi, Uzikimatam, the Darka, Tiestagi Hena Toxanba, and of the Hena Bishatsanba. Siguma, I'm sure them talked about it. I'm against that. See unethical way, my name. Koina sum layman a moina certain taza matam the mangisu commission fange kind of the mind. Other systems of them channel of dinate. In the Agio and Masigi systems of them channel of the Banate, do Masida, I'm Hena Henjan Gidana, Sidan at the focus of the Pesadan at in Gragadi. You love the Koina Tamiba Pandam, reliable and dependable reporter to the compromise token. Sir Makata, but the Inamu Kanjaning will say, sir, a quick Pichivigi or in the Kumatam, the Sir Hosic say, could be public healthcare service, have a tires. No more given a yam, expensive. So more equally, Hosic say, Quina have the Paisagi value, one collect panera. So some kahen expensive clay, Manipur, so 60 am expensive oiba, Adugumba sector, Makaxosigam, Oerga, Mayamna, Kanoto ribbon, Gangnaragam, the one lady ribbon habitat. Sigimatang, the as a medical practitioner, habitat, Kari service, TPV, Ningisi, public health sector. Kitang expensive way, but kitang reduced tone number. Nasagi, Paisagi value, one color Pahaba or mother. As a Paisai value, 100 Pahagado. Paisai value, 100 Paisa hen at the name. I value Thirpa. Jamaica no Nikimatam the Kogi lying, the test of Bobu or so, the treatment lying by Bobu or so, Sam Changi. Some nominal ways in Hangale, as a Chumba, and Eduga. Kara Kogi Seltum Yawa Mitadi, Yamna Satiba, Saiting, Mamsinapi. Maru and Zikimatam the Kogi healthcare see diagnostic or so, treatment or so, technology based. Technology they am based over. It's more of a science than art. Medical is science ka art ka ni pulagantoguni. The science ki saruksidi technological advancement am chatpa. The technology has we cannot compromise in price. No technology thole is expensive. Example, when I am to see
MRI is that example in a piece again. MRI is 1.5 Tesla MRI and now the scan of synergy. Magima Manji is around 7-8 crore. The higher of 7-8 crore be equalized lower Kilakanda Magi maintenance. So he gave Magi annual maintenance, comprehensive maintenance is 25 to 30 lakhs. Adam Chali. The CT scans are the mind of Toy, CT scans are like Yandra like crore Mangaridum, be my machine moment. The Magi, the consumable item, tube electric bulb company. Tube say head chakpa. The bulb chuck on them, chuck in the mass of tubes. Scanned over the scene and X-ray generated tonable. High parts of sack maton the minimum around 40-50 lakhs be consumable item. The massive annual maintenance contract, comprehensive maintenance contracts, I don't know it's expensive. Sige Mayam see Yamurga, high TSC, Mayam do Masagi capital investment, the maintenance, staff salary, power, law and Punsalakanda, course of one level. Siday and Pangam name the Bungam. Although Manipur comparatively healthcare see Mapan Yang about the D. Yapka an expensive to wait in a country. Pang Bam Su Hong Bai is more of a relative factor, relative way of doing term name. Tang has a computer on Tangisi. For example, Guwahati Infalga Kanan Tangi, compared to Gumsangi. The Infalga, Diliga Kanan Tangi. Kanan Heli Mamanse, that might all compare to organic when a tang bombs of Hong Ban High. Although Manipur see, I think you're not comparatively less expensive. Yam hand the Nate. The Makata Rakpada, Sai public health Mari Lena, a general common mangi, other sell to Gawabli, missing the Maktadi, Manipur Gaman, a Chogut Hudang home to Enkanzi, Maruna, Koisi, the Gaman, your hospital, Chobani Lay. I was a Chobo hospital in the healthcare facilities, Pasanatic Chana Tambiba. I don't know, private Chapangam, the government hospitals, Pasanadum, all facilities, people to put the PB Ragadi, announcing the pressure Handagani, or Bandagani. Aduga Loinana, government, you have a scheme, my amount, CMST. Then the PMJY card. However, Sigi Makada, anybody CMST card, Paisan like Manga Hodi. Private sector door, Suga, and door, so much free treatment. But the high river was a key Anaba lying with the Sangri Pisan management, Manipugam and Central government reimbursed in them. But the Sigi facilities like the Gizik Anaba lying with the Kitang Seltum Gawabale, Mungsing the Yam Chow Mating the way in my country. Yamnungai sir Taza Matanda. Sir Makata Sir Hosic technology Matang the Panbir Comatam Diavatar, Aquina, some Babina Diagnosis Centers, Aquina study those of Matamsida. Tongan by advanced modern technology, Meamakak Babina Diagnosis Centers, the apply to the use to be the avatar. Aquina Minguina Pala, Kogi AI Gumba, Adagi machine learning Gumba, Adagi imaging tools Gumba, Adumato Antonganba, Koina modern technologies, Meamka use story. Sigi Matang the Inam Kanzaning with Sir Sigumba AI Gahaga, we are really fascinated about artificial intelligence right now. Or Sigi Matang sa kamain to rakan the AI say use story no koi diagnostic centers the testing to matam sa use story na habdo adu matang do sumtang high views chome hojik si koi information technology the based over matam ni koi information technology ki juk ne hai tare hojik si computer yaudna koi koi mathaban to ngamde robotics ki matam ni robotics si ayamba computer na control to bani aduna koi ki setups de lai si ayamba almost 99% of the equipment is computer and control to it. See the information technologies is sinabam. Aduga robots yawi. Adu high bapunamaxi overall laboratory performance hengana bohonabni. Me na tobaga automated machine tobaga ni compared to MBI. Me the amtoina koisi wagon ba. Tabakar Torakanda is petticoat and Choktarpa. Togale. Adagi same tabak say Hanjan Tobuzi Borchui. I don't know mind him distract Togale. Aduga robot computer control robots in automated machines in there. Moidi wableti. My machines will very hard to get the Mazi wable roy. Same tabak say Hanjan Tobuzi mana Yamhana me digi heli. Adagi computer and control tower in a big pakana, even dot of Bauzima Kene is a Kangmugame. The human the Karimatam the Kitang mind, Kitang distract of Naiwakalzi, then Choitoki Matam the
aina sai tori thawak tu lan bi chance wange aduna lab amada report lan ba report generate adu toren hai si khwai dei maru ba sida mistake thole ba la li ba si human factors in the means in aduna akhoi na lab ta pamip si yari khai mi na thabak si tawdana ba mi gi role ji handa laga ayam ba computer na adagi machine sing na to honna ba honna ba si example oi na ma hai jage akhoi gi da test on the system jo auto analyzers ka oi ma is blood test on the scene auto analyzer si pura robot ni ma si aduga computer na control to high level system si akhoi gi patient registration to ma tam da data entry to ma tam da magi data si akhoi gi server da entry to server da changi server si ga ngasai gi test of the machine ani si samjanai connected ni ma akhoi in the technical term da ga interface to ani is interface to aduna ngasai samples loraga machine si da hapsan kanda barcode level ni loina ba samples si barcode si computer si na par ni ji machine system ji analyzer si aduga samples identify to ni si samples in Mr. A gini tawdari ba test blood sugar ni kidney function test ni liver function test ni ma khangani aduna test na adai di ma interact to isina ji machine ji ga sagi server ji ga ni je photo ni adai di server ka hara ni go ahead this is the test for this adai di ma test to hrani machine ji test lower kanda ga sagi report se result si sagi patient dogi magi database later the automatically changrane results sugar ji 100 milligram percent ni madum changrane KFT ki CC figure ni dum changani adumai tawdana aina huren tesil loraga CM madam iraga report type to bagi thawak to pura eliminate to grab akoina khwai tagi lan baji typing to matam jam lan gille example amoina akoi gi blood creatinine or serum creatinine se kidney function test serum ni masi 1 tareng kalasi akoina number tan 1.0 ana me report se adai da mina nam kan da sai gi point si soi da ya hodren kalase 1 to 10 on do ne 1 ga 10 ga ni figure se yam ti khana gre soi da 10 ola chaki kan da patient ji kidney failure ha de 1.0 organ normal 1.0 10 organ abnormal ne kidney failure ha de ado si mun thizalur kana sai dot ama ka wat du ne the mean the sai dot si dum type to mutam miss to gun mi the computer de to de ma di adu gi dot ama si thari se ma dum khangane man chumna namak ne adu na sai human error me am lok thok na ba number 1 da number 2 da efficiency hanglan na ba sai mi amana high level te su pung ahum sanga to budu sai gi automated systems ina ma minute ama ni da lo sang gi akhoi de da akhoi gi center da blood analyzer amagalai maji hematology analyzer kawi mana parameter kun manga si test on matam da 45 seconds ngame 45 seconds ma singame high the same 25 parameters si manually technician to targa di pung ahum muksangane amaduna 45 seconds ngame ne high the 45 seconds ngam si dukki mate accurately dum to ngame same sample ji hanjan sum run to kanda mari mangarak to kan almost sama nan result people ngam ba doki mate accurate way adun technically aduki mate advance way re aduna shida koi computer na control to ba automated systems ina human gi roles da ki manasum tamna sum handle adu masi koi am ka hena warning adi lete computer control to ba machine automated machine anything robot poor so it like the human being amana de ma control to bam chang adanga sai human role si loina ba chat khidna loin machine na chalai gidna khoi thau pang to ba ya bagi mayam ge wa bado adu to some extent correct aduga every time loina ba everything correct ko idna take another loina machine ko dimak se do operate to na mi change adugi mi sing do de tam darkar lai ya no ngai sir aina su hangjage torom mane sir have the ya khoi gi hozik se babina diagnostic centered babina group of company lak padagi have tar youth mayam je ha the general study dum to normal mayam je koi tongan multidisciplinary mayam sing na harba da koi gi molecular biology microbiology radiology sigum mayam je since babina group of companies na scope ma kak pibirabani na have tar koi gi adugum discipline mayam je yamna tamba honar ko matam ne have tar so
So AI gumba lakpa matamsida akhoi youth mayam da question ama hangzari se akhoi role sing se akhoi machines mayam sina loinamak keno tawgadra occupy tawkrada habagi awabadu sir na so dum layroi like human gi roles dum laigani habase taza matam do siam nungai je akhoi su hopeful su yam oi habatar plus ngasai dagi sir na haibiriba dugumba facilities mayam se world class ngaktani Manipur da su sigumba facilities amaka laigre kai taza matam da su koi health facilities habatar is the changes mayam ka porak damak to tabadu siam nungai je habatar sa makha tar ko da koina mu khangjaning base sir health sector habasidi it's a continuous learning process koina ngasi virus anowa mu tholakani ama adum continuous learning process ama adum oi bagi mong da male sa ana abdi staff mayam su da medical practitioners mayam su learn up to date oi da ba yad de sigi matang sida sir ado sigi matang sida koi gi sir gi company sida de haibatar ka kamain tor kan da koi gi staff mayam up to date oina thamge haibda da matang da su haibi yam chume koi technology advance orakpa no ba system sing porpa no but test hapsalakpa adugi matung in na koi staff sing si training people them darkar tai the training should them pi koi na chang nai na koi continuing medical education na koi them silly technical staff ki doctor singi aduga conference organize them tawi aduga any new system am lag matam da system dugi market toriba company sing se for example G company de lore enkal general electrical gi moi experts sing laga khoi gi staff sing training and bigni khoi training lawro ga matung da training phajana phanga matung da khoi gi staff sing operate togani adu the whole team sigi mi khoi gi leader khara train tor maga leader sing na mo khoi lahori ba staff sing da mukam kha ta na training pi bani khoi se chathari se aduna knowledge upgrade toba matam gi matung ina phagat na ba hona ba additional information and phangna na ba hona ba sidi dem chat tawdabi atraba dugumba process ne na dumaina ai kanjai yam nungai je sir makha tarak pada aina mu khangjaning base sir electronic waste habatare hazikan pitribi sin bathung na koi sigi se major problem amaka koina electronic waste se ko namak face tawna ba dugumba matam ne sir sigi matam sida sir Babina diagnostic center gi oina de ko gi up to date oiba machines me am se nong ge dum pusan bi re habatar adubu sir aina sigi matang je khangjaning base sir outdated oiba adugumba machines me am khaksu leiri dana ko sir now I used to siguma me am sigi sir disposal sidi kamain tor kana dispose to bigi habatar yam phajaba question ne do machine sing se shalaga di magi live lo shalakna ko edam dispose to sir dispose to basi electronic waste ki magi disposal criteria me am dai do Manipur di am ka hena strictly was phawi ona di implement to di sir guidelines kar budi ler ga su akhoi gi ona di akhoi dagi phase out tor ba system sing se akhoi gi outlet am lai ko ga khara adum nangna ba mangon da koi system ji pi khraga mana machine ji koi tamna loin sidoga manung da yaw electronics component motor gumba kar gumba mechanical component si mayam ji mana loina breakdown torga amu hana sina yaga da singana mana loksal laga phajana file torga store to thame aduna taba tai scrap oiner pi gibe aba metallic component te mayam dai aduna mano further dispose to giba adugi makha ta badun di process be amuna kanjadre tawdabu any equipment akoi dagi light loire hena phase out to sinsi hairiba jiki unit sida ko da mainto sin dismantle to rakan da have the recycle to bugi mong da have recycle to mong reuse to ba recycle to hoi sir yam nungai ta ja matam da have the loire hana sum hundo ga tham da ba lambi sorokta dagi garbage dumping area da to adu mari ko to sir makha tar ko da sir one of the another Babina diagnostic center se lower matung da haitar another recent milestone am ka haija batar ga di Babina oncology specialty hospital handak da nau na hangdok pi ba first state ki ahan ba koi cancer hospital session sisu khoina much needed healthcare service haiba tare Manipur da kari gino khangde sir khoina sum study to ja matam da northeastern region sing se khoi gi cancer suffer to ba se amna high oi handak ki recent pas chahi kharas da habatar sigumba Babina oncology and specialty hospital amaka state ase thamba sisu yamna darkar oiba dugumba need of an hour ni haijage si Babina group of company ne so khoi manglan se mong fauna han bire sir sigi matang sa ina mo hangjening bu sa sigi cancer hospital sida khoi cancer haiba sidi anywhere mafam khudi makta dum tawba yai sir aro sigi cancer hospital sida any form of cancer se sir treatment tawbagi facility lebra kari facility no se lei sir
Hi, Babina Oncology and Specialty Hospital see American Oncology Institute and Hyderabad based over Siemens company ki multinational company ni magi makhada leba India da huzi hospital tara ga tret leba dugumba group ni moiga partnership poina toraga impal da so he ahumi mamang da hogi pani 64th year chat pahore Hyderabad center say the all facilities for treatment of cancer medical oncology, surgical oncology, radiation oncology, and nuclear medicine. Quite a maru ba hiram mari say the specialist may have equipment may have adana cancer ma lying with the sang the way other machak facilities may have the loin sooner by high centers the later. Huziki in a soup. Nasi power the say whom today the Anava listen you poo and taking the high hospitals in the lying. Yam nungai sir taza matam na habadi akoina mapanda akoigi sale ting mudabada haitare Manipur dum yorakanda se generate tawgi sa dugumba facilities amakak suleba sam nungai sir sigi matang sa koina hangjaning base sir akoigi Manipur dagi su habatar akoigi India gi khwaidagi maming chaliba Tata Hospital akoigi Maharashtra gi sigi sida dum yam na chatnei habatare sir karigino akoina chatli sena chigaluba matam sida akoigi Tata Hospital the facilities to lay there. Amasung Kadoga have the Makoidi local meetings haitare punna kusamnara kanda accommodations because the amna home by cheaper price so in the minor piba facilities A to Z facilities are available at the hospital kinda mayamgi survey the dum hineri because Sigimatang in a hanging but say Babina Oncology Specialty Hospital Sina me kudimak say akogi Tata Hospital sida chat pada fanga facilities dum pangbanga including accommodations. Facilities did almost manner in a kanjay. Adubu Tatagi Magi reputation, see a documentic pare. Yamna Kuirabadu Hospital near the Manipuri Maru and Manipur rooms and Nordiski, Miam the Yamna Pamnova Center. Ujixudam Chali, a question later center later so Chatpadi Karadianda Duisu, Chatpadi Lepte, Adam Chali. The Queen Hygienic point the Mumbai Tata Cancer Hospital, the period facilities do impal the Koigi Lakaida, Koigi Lamsita, same facilities later Gadi, Mumbai Tana Chatana, Angalanda Chatpagi Waba, Ada Levangi Waba, the Gisatoxa Singi, extra Koshani Salisi, Karachana Togutakali, Aduga Anabam Tanchapi Avante, Magi Sevariani, whom Ruina Chakadini, Aduna Sagi Hospital do the lying with the Pesakrat and then a Changagazu. Satoxa Singi, other Labagi, may am loin Punjal Sasidum Yam Sat. Adu Matakta, Anava have city, Masagin White Abaduga, they get a Swan Baduga, long journey at Pesita, Tegnabakunum Shala may have Adu infal the high centers later Vanina. Suksang Chatragasu, upon Sidum Lai Bia and Ikali. Adubu, Muabagi Tazaba, and some trust, Sigi Matungina, Jixudum Cardinum Chalido, Hana Doni the Chatre, Masim Panam Dandare. Ada Karimachal Uragasu, Tatagi doctors in Duna, chemotherapy peep Targadi, as you know, infal the centers in Lavidum Toro, Ada Totrasum Yani Koni and Mana Halapayawi, Aduga Tatadasu, my category Kadoi, my economy Matuna, budget ki Kanguma, the Karana Pesapira, the Karan private people, private quarter labor, the given queue the shoe, man queues it tele. If you pay more, the queue is shorter. The Pesakram Putoga, the Mihumido present over. Aduga Pesayam Piro Haragana and Thani Lerna have a Sisudum Tata Mumbai talked of that. I suppose examples of question Tennessee. Yamnunga sir. The facilities may am said swide the sudum pang it as a matam the sir have the extra expenses may am the lunamak reduced over the universe. Yamnunga sir. Makata namo aina mukangzaning with curiosity am kaksu built or Haidarisigi oncology hospital sida. Sir Manipur the Kaktan Natabada, Kogi Mapan outside state, neighboring states, the India Tongan states, the Gidi Kogi patients in the treatment over Lakra, Kayamuka de Lake, Chehia mother turnout Sekamuka de Legis Adusahibi. Thangnaba country Myanmar ki patient lakpa horme adagi Nagaland ki patient lame adubu handaki May 3 ki rang ki matungda high ribam pamanis ki lakpa lepre adusi ayamba khoina thenai ba patient ji Manipur ki manungini adusu district khara kaktagini district khara handaki rang se sopo district sing du gi dana lepre lakpa don irang sigi mamang da gi even outside country outside da gi phogo to mine
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯁꯔ ꯑꯗꯣ ꯁꯔ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩꯌꯦ ꯁꯔ ꯂꯦꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯦꯜꯂꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯂꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯟꯕꯨ ꯂꯦꯜꯂꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯌꯔꯠ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯇꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯆꯠꯁꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯁꯔ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯁꯔ ꯃꯁꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯈꯔꯁꯨ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯤꯝꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯟꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯟꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ operation da ka lei haragadi mana surgical oncology operation to departments da mana refer to gani dagi ngasagi oncology gi surgical oncology department gi surgeon jina mok patient jam hone yenga masi surgery to ba operation da ka lei bra litabra na bu yengani adam surgery da ka leite na khalagadi mai mai ya da ka lei en khalagadi mana mok radiation department da radiation oncology da mai to refer to gi system jima dum chale number 1 da ani subada कोई ट्यूमर बोर्ड मीटिंग है नाम लाई ट्यूमर बोर्ड से लेदा हाई लेवल डिपार्टमेंट अहम मरी से लोइन पुंज लगा मीटिंग हम तो गनी पेशेंट जी जो मनाक तो फमन गनी माई फाइल लु येगा ओवरऑल पुलप में असेसमेंट तो रगा ए दुदी सीधी में यागा नहीं सीधी ऑपरेशन तो गदा नहीं सीधी केमोथेरेपी पी गदा नहीं डिसीजन जो जी बोर्ड्स ने लेपे सिगी लाइंग जी तो रबनी ना ngasai mayam thajana riba changbu changor de ta lelani len jairani habdo adu makti thoro habse gi Sir, previous अखोगी channels दे advertisement हम कतो सुई है बता tumor board फम बसे अखोई ना हम लड़की कहीं नो है बसे खंगु दे है बता सिक्से different अखोगी cancer की doctor है बता अखोगी layman की term दको सिम याम से पुन्ना फमिना रकांदा अदु माइने वाता ना बाहे बता सिगी से अखोई ना लाइव से हम तो important ओए ना खले सर सिगी facilities अखोगी सिगी oncology hospital से फंग बसे हम नो आइजे सर यामना अचौबा milestone अमखकनी health care facilities से sir and your companies ने लोग भी रिबसे सर याम सुनो आइजे दो health care facilities तगी मखाता रखोई ने है बता sir अखोगी hospitality दसो sir के अचौबा achievement अमखक याम चावना ले रिबने होसे 2007 दा अखोगी Babina health care and hospitality in industry private limited से अखोई ने लिंक पिदना Babina diagnostic center अमसुंग classic hotel से अखोई ने separate unit ओइना दमाइना open तो भी करे sir आई ना खंगजनिंग बसे sir अखोगी health care facilities असुक चाव ग्रबा milestone में आमखक फंगबीग्रबा सर ना है तारे अखोगी hospitality sectors दा अमुक माय ओंजन बिरक पसे सर से करी मरम गिनो करी वाखलों दगिनो है बसे हाइबी आसिगी मतंग दई वरी मते हम तलिजगे दी डॉक्टर सिंह सी हम तो इन कॉन्फ्रेंस सिले कॉन्फ्रेंस सिन मतमदा मपान दगी डेलीगेट में आमम लाई डेलीगेट लाइव सिंह सी की लेभम चाबम की याम प्रॉब्लम थे नहीं अदुगा यामना नुंगाइतबा खोगी होटल मान लेरु होटल दुदा सीसी तो नाइ नुंगाइते खोटे न कंप्लेन तोरंबा डायरेक्ट कंप्लेन तोरंबा मैं हम सियावी आई मधु हम कुमना दे चचररो दुबु सिगुंबा खोगी मपानदगी लाकमी सिंगना लेभम चाबम की नुंगाइतबगी सुम कंप्लेन से ताबदगी आइगी पुनिंग द मसीगी लाइन से एक्सप्लोर तोरगा मसी येंब याई मणिपुर खरा खोगी कितन लग्जरी होइबा याम का हेन लग्जरी मा कोइदगसु चनबा याबा होटल खरा हौबा दरकार ताय हबसे आइगी माइंड लाकपदगी सिगी डिसीजन जो लोग बनी 2007 दा कोइना कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सेमगा क्लासिक होटल हानगी ओल्ड क्लासिक होटल से 2009 दा हम लोग सके बनी अदु हौरकपदा कोइ सी याम का हैन कॉन्फिडेंस लेते होटल से हिंगद्रा हिंगोइद्रा सिबु यागद्रा यारोद्रा हबसे एक्सपीरियंस लेते बनी ना कोइ याम की ना होगी बनी अदुबु सिगी लाइन्स लेता हाना लग्जरी होटल्स इंफाल दा 3-star hotels am taleram dabnina yam thuna dum mai pakhi aduga makata na demand hangla pudigi khoi 4-star hotel classic grand si amuk promote to sagi bani haiba classic grand si saringe manungda Manipur government na Imphal hotel su centra ge khoi tourist spot si su akhoi ga public private partnership in makada khoi da sinabi khibani matam du da adu sum changjal pasina hotel gi line si da su 3-star hotel, then 4-star hotel, the Roy with a 5-star hotel, I'm a Huzir Saba Huzare, so he any a home Kimanunda, Manipuri Han, 5-star hotel, so I didn't make in Palda.
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯤꯇꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗꯤ ꯁꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ 5 star 3 star ꯑꯗꯒꯤ 4 star ꯍꯣꯇꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯁꯔ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯠꯂꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯁꯔ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ 3 star hotel da Impal ga tharga deni ni 4 star hotel ama aduga resort ama adani music lairise aduga healthcare gi dana diagnostic center Impal da ni rims lot ama koi main lab sima adagi cancer hospital ama loina na hojik sariba multi specialty hospital ama matangi chahi gi July da koi operational oirgane da so I think 2025 ki 24 ki July da hariba hospital se koi hangdokna kan hona chari yam nungai sir sigi multi specialty hospital se su hangdokani habasta koina private hospital di yengo matam da hoji koina mingoina palla da koi Sija hospital and Raj Medicity ani si khakne habata akoina Manipur da mi shu dum yamban population so dum yamrin haita chatluriba hospital khuding mak da sir koina queue se sangna lepa service hospital gi service ama long dum hona matam da sir koina ngai rani habasa koi yum da thoku matam da dum khangaga dum chatkadoine ana siguma facilities mayam se hangdok taragadi akoina kitang patients sing da su kitang ease oiba adugumba amakak phangni habatar sigi service ama sung pivir ka dore tawa matam da su yam nungai jai thank you so much once again sir alo sir makata koina in hospitality gi matang la ko matam sida I got the fortune to meet one of the architect adumana haibira ko matam sida अखोगी होटल इम्फाल से अखोइना अखोगी 5 star hotel दा तमाइना कन्वर्ट तौदोरे हाइबा अदुगुम पाम खक ताजे हाइबा तारे अदगी मागी ब्लूप्रिंट गुम सो खरा उजरे हाइबा तार यामना सु फजे अमसुंग मणिपुर दा अमुक्ता उगिद्रिबा मोंगी होटल अमकक सु ओइगदबा माले सर अदा अइना मु खंगजनिंग बसे करी करी फैसिलिटीज नो अदगी मागी आर्किटेक्ट्स ने कमाइन तौगदोइनो हाइबा अदुगी मतामस खतंग हाइबि hojik lairiba building se upgrade togdoba natte maning da magi space lei tonganba aduida nauna 5 star hotel gi project si hauribani hojik se koi pilot bagi thab yam kan chathari adu asi around 100 room leiba 5 star category gi hotel ni luxury hotel ni magi room gi size gi room amenities dagi magi 5 star amagi changdaba criteria mayam am lai adu mayam du loina ba adum loina ba thamjagani aduga hairiba project si 2025-26 ki horapa prasap kumba da loigda na kai thajai amarakta kaigumba koi disturbances ati laktragadi adum yam chawa project ni 5 star project si adu koi gi wona su Manipuri wona su han 5 star hotel ge project yam nungai je sir sigi Manipur gi miyam da habatar yamna achobu kudol ama khaksu oiga doribne sir thank you so much once again adugo sir aina makham tajaning da sir isamak se khoi gi Manipur tourism forum gi khoi gi founding president ne haijabatar sir ar sigi matang se aina makhangjaning base khoi healthcare da muk le hospitality da muk khoi gi sir gi milestone amam thama matung da habatar tourism rom da muk mai onchen birak pase sir tourism se kari potential ubagino adugo matang da kitang haibi Manipur si amna koi industrialize oiba adu state natte koi gi connectivity de kai de issues may amam lai na aduga nature na su yam phajaba kudol may amam koi de pibira me hatare Manipur da phajaba ching dagi valley and then water bodies se Loktak Lake siguma may am ji nature na koi da phajana pirama bani hairiba may am ji sinarga tourism chaukalan basina koi gi future gi wana the economy gi wena tourism is a quite a option na mani tourism je koi maam je smokeless industry in hais nature na de koi da dugi matik pibi rame do Manipur si nature gi phajab du ngakta na tabada magi tongan ba mayam am lady se koi gi unique culture lady unique food trail lady aduga second world war gi wena su yam na maru oiba mafam ama Impal si oi gi hairiba mayam si loina punjalaga Manipur gi tourism gi infrastructure ji phagla laga tourism promote to bisna Manipur gi future gi employment generation da economy growth line ba hona bada quite a option ne have se koi gi thaja bane have tare adugi matung inna Manipur tourism forum si tourism promotion to bada thawai yawba tongan ba profession da lairga su Manipur tourism chakul na ba hona bada thawai yawba adugum mayam punjalaga semba the organization yam member dina te khoi mi thratat katani se le se loina ba tourism promotion the thoya ngantani aduna 2011-12 bada the same evening 2011 the same 12 register to ba dum body ni
Hogi Basahi Tara Muxida activities my am tore. Seminars in Ba, the Second World War commemoration to Ba, the World Tourism Day Pangtokpa, the Tongan activities my am tore. Aduga Loinana Manipur Tourism Department, Government of Manipur, Quaga Kusan Narga, road shows my am, the Mapanda Satana promote Toba. General Loina Manipur gi me sima pandu kya patte. So koi am disturb area and some kanba. Sigi patta ba koi puri mes si yari lok tok tana Manipur sima panda Manipur si am papa am pajaba am seboy bam pamne si unna na koi am kan honai. Madu gi result su pangda banate Manipur da hana lamba foreign tourist si masing amamte. 2006-7 gi da gi figure yang matam da. Adung mati yamte. So he madami foreigners 300 kamadang lame. So another 10 years matung da koi na activities my amni torkanda it jumped to 12,000 visitors. Percentage whole like 300%. Yam na chawa figure tem. Adu maram my amun salary my foreigner masing handle pagi. Loina na koi ki domestic tourists India gi te mapam dei lakpa tourists hana lamba degi dum tam masing handle. Then overall hogi basai tara da Manipur da tourist lakpa masing yamna hengale so yakoi gi mayam punamakna mai punarga sarkar gi mateng loina na hona badagi pangba dugumba mai pakpa ne na ik kanjai yam nungai je sir sigi milestone mayam je taja matam aro sir aina makhata nom khangjaning buse sir sigi thabak mayam je pakhat pre ko matam dai tar sir gi mi amagi lifetime de achieve to bunga moroi da ba achievement mayam khak ne sir na ngasi pakhat pre mi se sir makhata nom oina khangjaning ko matam se ngasi bhaw gi journey si da haiba tare ko sir thengna birak pa dugumba hardship mayam khak se leram ga dav male ado sigi adu kitang share to wi ya tar di kari hardship mayam thengna birak haiba do adu su khangja ai tentak na thamjaga am journey si am smooth oi bidi nate ado any journey is smooth way gani hana jo kai thaja de karadi dum awab thengna bata bani ado yamna toina thengna bawa sing manung da infrastructural challenges hai tare lambi thong patta ba buns blockage dagi mai gi singi problem si mayam ji koi yam toin thengna horok pa matam da ma power supply je to ka dik patta dana koi yam expensive ba kulai de lesal urga hai ba kulai do run to wi ada dana matam khar lepa ba yaw re the Manipur gi law and order sikya stable way dawni na yam toina lambi thingba the ban blockage the koi strike sigi mayam gi chaiteng adum phangi duga koi market si Manipur si aina tawning ana se pondok to ya da market si pick pani na that is another limitation na ai tha jai Kanungai sa tazo matam dasu habidi sigum basi yar makai sir na husik pan bigi problem mayam da avoid to we have a problem since the yar makai to buna su fai na kale because under you more than 1000 staff mayam khak lady bani sir sigi mayam si su mogi marai bak su Babina group of companies na su lady bani haise ke sir yam nungai sir makhatar ko matam da sir aina mu khangjaning base sir healthcare adagi hospitality adagi tourism sigum factors mayam si da hai tar sir se lon mak excel tor bani haise ke sidi no doubt mayam kanam ta na mari yet pa ya roi sir ado aina ong si da khangjaning base sir koi gi sir gi future plan sigi sector ahum mok si da hai tar future plan sidi kamai wone thambi ge adagi matang da sahibi Hojiki wana di hoji khutta leiba project ani ahum solution maduni amana multi specialty hospital matang sahi da loina na bhona ba aduga another 3 years the 5-star project solution na bhona ba aduga chatiba koi unit sing si hana leirmi bistagi hena phagana bhona ba si jo ko ya pandam mamane na ai tamjaki yam nungai je sir na ngasi lobi reiba contributions hai batar yam na yam rai tar and Manipur is so lucky to have you sir yam na su thagache sir adubu sir koi gi impact tv gi special broadcast ki thorams na kakna matam oi bani na sir ga koi na pukmen pawin na bagi tanjadi fangoi dore Dr. Thangjam Dhabali study to hai ba se pung ama gi ani gi na kitang gya ga dawdi man da tar but I think I have covered much part of the question hai batar sir thank you so much for your time aduga sir loshilak pasida koi gi formality amanga koi na hai batar everyone is looking up to you the sir gi achievement me am se loina maging na bangak tane everyone is looking up to you have that you are a role model to youths also sir koi budding entrepreneurs budding youths may am sida hai sir gi side gi message amatang pibiram message ay ani thong pizage han bada sanglaba sahi ni phu gi journey sai da akoi bu nungsibiba thajabiba amasung sogot pirap ko puna mapu ayagi samaki musang koi organization ma ke dagi
ikai khumna buchari thagat chari yam nungai jai aduga makha tana lakadoriba journey su mayamna khoibu nungsibiu sogot piu amusun thajabiu haibo ai kharsi thamjage aduga nauna entrepreneur amoina khongdarakli mayam dasu hona bakanba haibasigi mohut simba leite isana isabu thajabiu aduga loinana mangmangsi manga choba mangsi adu mangbu manglagadi nomadi soidana mangphau nabi ai haiba wai kharsi thamjarga mayam punamapu amukusuna tagat charim sum koramjari. Thank you so much, sir. Masiga loina Impact TV na akan na sandokchariba special broadcast with Sir Dhabali Thangjamgi tharamasi matang aswed loijari Impact TV bu bijing tatun lebiu. Expert coaching